Predsjednik je tada, za kojeg nisam nikad glasovao, znao šta radi. Taj ugovor se nije mogao potpisati 90. godine, nemojte raditi budalu od njega. Naša politička odluka je bila ta da se ne ratificira, kao što nije želio ratificirati ni pokojni predsjednik Tuđman, niti pokojni predsjednik Račan, jer su postojali razlozi. Vi ste obavili 90% posla, ljudi dragi. Ovo je slučaj Harms, ovo je poetika apsurda. Ne srljajte u tu ratifikaciju kao guska u maglu. Nemojte da vam pišu takva pitanja, vi ste ipak akademik. Dajte se koncentrirajte. Sad imate mira, sad ste, kao što kažete, običan mali zastupnik, imate vremena pročitati prije nego što, imali ste 2 sata o tome razgovaramo. I vi opet niste pohvatali osnovne stvari. Da biste dobili Nobelovu nagradu ne morate imati koeficijent inteligencije 190. Dovoljno je 120, to se smatra pametno. U politici da biste bili vjerodostojni ne morate biti najobrazovanija osoba, morate imati malo karaktera i nešto znanja. Da biste razumjeli Hrvatsku, morate imati nekakvo iskustvo života u Hrvatskoj. Vi očito Hrvatsku ne razumijete. Jer da biste voljeli, ne možete voljeti ako je ne razumijete i ako takav značajan dio Hrvatske naprosto ne podnosite. Mi ne otvaramo gradilišta da nismo otvarali sredstva i da nismo osigurali sredstva za izgradnju mosta i ne statiramo tamo kao manekeni u 5 navrata. To ne radimo. Jer potpisivanje ugovora i otvaranje radova bez sredstava je stvari kazneno djelo.